dinoti tle. Sem na avto nostalgiji, 80-ta, 90-ta. Tle je zraven Črnuč pri siesti. In tukaj z mojim frendom. Halo. Jaka Štajner. Jaz pa on se včasih skupaj mopede šraufalo. Oziroma on je šraufal. On je sam gledal pa govoril, da je že umazan, da sem jaz že umazan, pa da zato on nav šraufal. On je bolj meni šraufal, BT-ja pa to. On je rekel, ti si več prljav. Šraufaj. In zdaj tukaj stojiva in uleti tale planča. Pa sem rekel, ajde, da malo posnamam. Tukaj bi vam rad pokazal dejansko kačivo mito, 125 kubov. To je bil cestak za mulce, takrat brutalen. Ne vem, če viješ, ampak tole je kopija Ducatija 916, za tiste čase najjači Ducati, old school, čist do konca. Skratka, sanje vsakega mulca. Tukaj imamo 15, tam pa dejansko sem videl en svoj moped, katerega sem imel pri 16 letih. In to je tale BT, glej ga. In to je zdaj po 25 letih, da ga jaz dejansko vidim v živo. In sem dejal, da je to res mehen motorček, ampak takrat za moje čase je bil brutalen. A se je skrčil. A se je skrčil, ja. Glejamo pa ATX-a, to je bil pa kao ta Endurc za tiste čase. Zraven je pa BT nizozemski. Teh pa pri nas ni bilo dejansko. Pri nas so bili sam taki. In ga noče prodati, prav da do konca, do groba. Vse ima, CTX-a ima, to je 80 kubičen bil. Tle imamo pa enega Lotusa, ki je dejansko, kaj da bi bil iz James Bond filma. Aha, vse ga ima tle. 007 Lotus. Ok, tle imamo neki custom bike, dvocilindrc, frgazerček, pač malo benzina, malo smrada, ampak to je to old school, custom. Auspuh, skupo ko vrag. Ampak glej, pa še zraven tega le, old school. Ej, drugač ga rabim, moj bratranc v Bosni, rabiš koliko tako, kaj mu je zgnil. Pejt malo bližje, čak. Veš, kaj rekla Maja? Pejt malo bližje, da. Čuvaj svoje jaja. Evo ga, zdaj pa tukaj malo lepo gor, kako bi rekel, tak mal varianta old school. Zglih za na morje. To ti je VVV Transporter T3. Toyota MR2. Ko sem bil mlajši, sem mislil, da je to Ferrari. Old school Porsche, a je to ta Videomaker. Zelo varen. Gospod, kako je vaš Mercedes? Super, Dela. Makina. A je? Makina, nemška makina. Boste mogoče prodali? Za dobre pare sve naproti. A tudi ženo noter? Ne, to pa ne. A ste ziher? 100%? Ok. A kaj posodite ženo? Urca, dve? Tudi ne. Tudi ne? Dobre pare nudimo? Ništa. Ja, kako je on luškan, a grize, trga ruke. Ja, trga. Trga biješ pa. Čak da mi dam nogo pol. A naravno, zdaj boš na YouTubeu. Ja, kaj je to za en luškan pesek? Kako se imenuje? Hugo. Hugo? Kako je pogledal? Kaj je to za ena pasma? Pomaranc. To je unta skupaj za 5 euro, ne? Pa, lahko bi rekel. Lahko bi rekel, ja. Več vem, kaj večina avto tle. Ok, tle imamo eno Alfa, kakor se je spomnim, to 164, V6. Vedel sem ime za ta motor, ampak se ga ne spomnim. Je kar dokaj čista. Dokaj. Ampak dober je, glej, tudi to ima svojo zgodovino. Ok, petka, to je bil moj prvi avto, letnik 92, sam sem jo dobil leta 98, z njo smo preživeli svašta. Pa imamo tukaj eno Hondico, Civic, jaz sem imel tazga ESI-ja, sam da je bil sedan, itak fičo. Dober ga ropota. Odprt, čist. Ni Type-R, zgleda, kaj Type-R. Schumacher. Komad iz leta 97. Najbolj popularen. Ko je Schumacher še bil, na vrhuncu. Dino. Mahkal se, no. V kadru si. Gledali bojo ljudje, nehi. Nehi. Kurba, on tam z unim fičetom nabija kasvina.
YouTube. Ja, hvala. Daj pokaži električno streho. Tole je pa CRX. Dejansko edini, ki ga vidim, da ima električno streho. Ne, me snemat. Glej to. Takrat so CRX imele ročne. Kje imaš Supro? Doma je. Daj Supro pokaži. Doma je. Opel firma. Daj, pokaži. Daj pokaži, kaj imaš pod motorjem. Daj veš kakšno babo dobu. Kva se ti skrivaš? Kva se ti skrivaš? Oho, Supra. Opel firma. Kva imaš to za eno zadevo? Čekamo. Cvičeka je rekel. Daj, Dinoti dela, ljudi, pusti me na video. Dinoti dela, bomo gledali doma. Ok, ljudi moji, tale človek tukaj je 100.000 vrgu v tole prasico požrešno. In še danes mu jamra ne dela tako, kot bi morala. Skratka, turbina je večja, kot moja glava. Daj bo to delal, daj povej. Ne bo. Ne bo? Ne bo. Až kaj povedal o tem avtomobilu? Povej ti ljudima. Ti si bolj po Daj povej, kva ste v kupu, kva ste naredil. Sam malo tako info. Pa 150 konjev ima Toyota Supra, letnik 93, pa je to. In to so Dynamic Duo, pa še Čelo from LPP Power. Dikapo. Kako ste, Samo momci? zaboravijo kapo. Šta ima, momci? Doplate ništa. Kje je avto? Nič. Evo, tam so. A si parkiral, a ste zdaj prišel? Ne, že. Mi smo bili takoj tukaj, so prvi veš. Nisem vas videl. Ne, ti si prišel polk, ki so veliko, ki sem videl postavljeno. Jaz nisem hotel sploh vloga delati in zdaj sem se pač... Ne moreš, da ga ne Sem narediš. se odločil, da bom. Ne moreš, da ga ne Ej, Dino 5 na 1.9. kva ti brčiči pa to, 80. stari. A ne? Sam bi mogel začeti puščati tako. Eti Smith. 2 meseca nazaj, da vsaj kje se. On predstavlja 80s, jaz predstavljam 90s. Rodman Bulls. Čeprav mi, Sam GoPro mi ne gre čeprav zraven. mi smo navijali tako še za Orlando Magic. Ja, ok, Shaquille. Imam Shaquilla jersey Orlando. Dej teče furske iz pijace dol iz Cazina. Iz Cazina, no nehi no. Ne, Kladuša. Calvin Kladuša. Je malo zapadal, pa smo se skrili, ampak zdaj je cool. Zdaj imam pa tukaj enega GTT-ja, oziroma GTR-a ali GTT. Unika poznate, veste, ampak je ful lep. Res. Jebački. Gran Turismo. Ajde, vidimo. Very nice. Kot se vsako leto spodobi, Ja. danes sta spet v stilu. spet. A ne, že drugo leto na avtonostalgiji. Pa dobro, da sta sploh skupno. To je dobro. Res čestitam za obletnica. Ok, pa še ena super imprecica. Včasih je bilo tako 666 ali 999, se ne vem. To je pa Celica, direkt varianta. Direkt varianta Rally. To smo pa včasih v igricah igrali.
za vlog. Ajde, se vidimo. Ajde, čao. Ćao. Imam pa je ena Gilletta. Kaj si rad pali gume na Alfi? Ja, na Zakaj? 147. A to imaš 4x4 Alfa? Ne, Zadnji pogon. spreden pogon je bila. Kako to izgleda paljenje gum? Peljemanje na... Daj razloži, kako pališ gume? Kako pališ gume? Ja, daj povej. Ena možnost je, da greš malo rit, pa se daš takoj prvo, pa se pohodiš, pa boš malo vozil in tako. Ali pa sam agresivno speljevanje. Pa si doskrat to delo? Sam, kukar sam. Dva para gum sem v tem imel. A pred puncami ali brez punc? Kako? A pred puncami si to delo? Ali? Tako, nasploh, kukar sem. A sam zase ali kako? Ja, A, pa na in dirkališču sem je vozil, recimo na Linderingu sem je vozil. Aha, si tudi, a? Tudi, ko sem, ja. Aha, dobro, super. Glej. Se pravi, tisti, ki bi radi palili gume, naj se pri tebi glasijo, kako? Magari, ja. Kje imaš svoj avto? Lej, imam malo. Kjer je tvoj avto? Daj Gilletta, pokaži. lej, ta, Kjer? Daj pokaži. Gilletta. Pazi, da ne zbije. E39. Pazi, da te E39 ne zbije. A to je tvoja? To je moja Alfa. Aha, in s tem kureš gume, a? Ne. Sam je nekaj visoka, kot trkača kokoš, kvaj to? A? Trkača kokoš. Pizdo, Ja, imaš, lej, pa imaš to neke hude bremze. Ja, bremba. No, to je lepa Audi, po mojem je to 80-ka, moj fotor je imel tako 90-ko, leta 88, ampak je zelo, zelo podobna, v bistvu čisto isti. Isto je bil tak spoiler, ko je moj fotor prišel iz Nemčije v Jugoslavijo, takrat so na meji se ustavili in so gledali kot čudo neviđeno, ker 90-ka je bila kot pol Mercedes varianta S. In tole me spominja na mojega fotra. Je bil pa prvi registriran v Jugoslaviji Audi 90 2.3e. Zdaj grem pa jaz malo spraviti tole v zrak, pa da malo vidimo, kako izgleda iz zraka.